Pri športu, kot so smučarski skoki, v zraku, ko letiš, potrebujesz sproščeno telo in bistre misli. Ale zazwyczaj staram się czytać jakąś książkę, coś co mnie rozluźnia, nie wiem, posłuchać dobrej muzyki czy obejrzeć jakiś fajny film. Coś co mnie trochę odciągnie od skoków i co zajmie moją głowę. Če sem slabo volje, grem ponavadi teč, da se zbistrim glavo, misli. Zvyčajno je pa to bolj računalnik, povezava z domačimi, da so s prijatelji. Če je to zvečer, pa si ponovadi prvoščim kakšno savno, sprostitev. Najrajše kakšne dobre nadaljevanke. Zdaj, največji problem imam ta, da mi ponavadi poleg konca sezone že vsega zmanjkuje. Golf. Maybe every athlete enjoy golf. Čeprav nam je jasno, da vsi obožujejo svoj šport, ne dvomimo, da potiham že skačejo od veselja, ker so počitnice pred vrati. Zmer po sezoni grem za 14 dni, 3 tedne, pa če se odvisen, kako se izplaniram, tako da se malo spočijem, da imam glavo na pašo, da nafilam baterije, ki jih potrebam za naslednje leto. First of all, I'm going home and use a bit time with us at home and let's see what the future brings. Vse, kar sem šel, je bilo lepo, vse po svoje, tudi Indija je bila dobra. Ne vem, nasplošno zdaj trenutno mi je Azija zelo všeč. I'll just be back home in Park City and then in New Mexico, just enjoying some time off. Lani sem šel na Šrilanko, letos zaenkrat še nimam planov. Nekam stran. Stran. Japanese no vacation. Go home and next day to company. Kjerkoli že bodo, jim želimo, da si naberejo čim več moči za novo sezono.